Sasisian kublai pi baro ki palok ki bapet jaka Darwin. Sasisian ipnyang pi pastor siya ka nikawaipat ka session. Gidang don ha ka series ka balay ka jeli ka baim. Pat menta ngila poi siya ka session ka bapra. Pat ha ka ni ka session ka bapra ngin ya puli ngin ya skor ngin ya ngap. Ya ka ai ka bai pastor dan man ong. Ya ka kitab Genesis ka lenong ka bapra. Agani ka episode ka bamenta tu ngin ya kami. Tagin jam semua. Bad ublay ubadan buar baro unda kerkhu mi kani gilang tak kentin je kerkhu ne ke kerkhu kerdo te ai nam bu ublay om tam buat kerkhu pen kharoi Yami. bad on pelong bun ru imi bad open code itu kentin men yo ka jingalang ki pajba katu hi ka kamut hi kaju hi ka jingroi ka jing kabun hi ba ndai labun ki lalong pajba wa khrau hi jingalang pajba kanum dei bengin sautu ka moimo katu de menyesok lang mat katu ka jing kharoi ba jing bun tenda kila ibun kila yalang kila kala pajba hi wat ka basau hang tu pade uben rap yang da kitu kentin je kerkhu jong ublai hi on ai hame ye ka jing kerkhu Abraham hame haus sembai jong me lambat me bat minyo pateng ya kari ka jing wan hap jong me ya ka ba ublai ula ai du hau Abraham ti minyo pateng ya kari ka jing wan hap kandai kata kari jong ka jing kular la non phai biang sinisha sakani ka baki syong menta di kanan long lada Ishak la itu hau Jacob ya kata span jong ni kari jong ka jing kular kan da poi to dekat ke basan ti hadin jong kitu ki ke hadin ki jing kerku kerdo Ishak upha no yu Jacob bat lalet na padan Aram Shaulaban ukhun u lalet sha padan Aram Shaulaban ukhun Betuel u kinja Syria u hanmen ka Rebeka ka kami u Jacob bat u Isu ti kitu kita penkentin pengkod dalam kim dadan pengkod bat pensyai ya ka phang ti kitu om tu kinja Syria ru inum dadai ban pelajeng bat ka mui seraya ik bagi kran taxation la dep kala biang Tadi jam terbentak bobot. Kebentak bobot pada kawan rak pat mentah syau iso. Tiha bau iso ulayu i bau Ishak ulala kerku yau Jacob bat bau lapha no yau syapadan Aram ba uncim tengah ila dinang ta bat bau la adong yau ha bau dang kerku yau daong men om shim ka tengah nakikun kentai ki kenjakanan bat bau Jacob ula sngow yau kwa jung bat ya kimi jung bat ba ula lek no syapadan Aram Badu isu boda i kita ki kun kan ki kenjakanan kilong ki basniu hakmat Ishak kwa jong tu isu la le chi yeng Ismail ma la shim ya ka mahalat ka kun Ismail u kun Abraham ka balong ka para jong ni bayot sya kita ki tengah ya ki ba udan lepaken bakan long ka tengah jong te dengi phai hung ni kalong naka ai ka ba u osngo ba naka ai ka bu yu i ne ni iso ton naka bu yu osngo ba naka bu yu i usiam ba Jacob tu ko ngu ya ka ba u ko pa la ong ka kami jong ka la ong pat bu ko ngu hi ban ni chatai na kam tan taka jing song kha ba sung thu biang ba ban ni song kha ki kan thaino kanan kam David da biang ya kalong yong sam ko mo yu ko pa ya ka kami jong ti hadin jong kata da pi pai tang tu ba dia ka dekat ko pra ba isu ong hang ni uyo i baki kun kan thai ki kenjakanan kilong ki basniu man Ishak kwa ju kum ka jing bom la priang am hayang sam hang ni ngai i kan yong i lada penyesno biang ya tu ka session ka la dep ha ka bau ni u isu do ya tu ka jing kerku ka bau yo Jacob bat ka penmong ru yo te hang ni ngai i ko bau ni isu u le khnang te long persya ya ka mon ka jong pa ngai i ko makata no makata kan kanum de dei ni ka jing ne khnang hang ni namar ba to yela di tu la dep shong kha bikini ki kan thai ki khon u hen ti yo sngo mata pa de lagi jong ki skor ya ka jing bom song bha jong pa bat ka kami ki khon kan thai jong ka ri kanan ti ka tu kala ban penmong ya uru umur katu kajing sngo rem sngo bit ya kai bola de ble ti mentar bumi ang tu kalong ba ulet pada ban chong kha ya ka khun u Ismail ti Ismail pe kala wan biang am kalai nong Abraham tambah long di khun pada jong kamarau nomor hang ni dari khen ya kaliang jong pa to pa Abraham
Ti u isu u di kunjung Ishak. Nei. Ti Ishak di kunjung Abraham. Kemut dang dehi naka kajuk kalan. Tengi i kum kani ka kani kala abang kum kalenti ka ban. Ai jing kun ya ka jing songsi jong ukpa jong u Ishak bat ka kami jong ka Rebecca. Makini tiki ki la kathang ka jing yade. Maka ka Rebecca kami ka jong u kala penpau ya kani ka jing kathang ai. Hoi. Di mentau ni pada uli song khai ya kani ka kun jong u Ismail. Te kala belong tang kum ka lat kan ti wan penhun ya kani ka jing songsi jong kini ki pa ki jong. Kala ban poi sata. Kala ban sata. Kala poi hintu nomor ba ong hni ba ulashim ya katu ni kam mahalat. Ka ti la kalau tu Ismail. Ukun u Abraham. Ka belong ka para uni bayat. Ti syaki tengah ki wa udon lupakan bahkan long ka tengah jong.มันเลิกกิจงานว่าเราลูกป้าต้องชิมชัวสักเนี่ย Tapi long lagi hak ban wan pai biasa i benai kerem ton ni. Ada kitu ki basyong rengkat buat u. Ki long ka jing sungsi ya kami buat ku pa te dai paden pen som bai ki. Kimi ki pa. Te u pedak boleh ni ngim simi isu pada hadin nama ka jan no ka kun no ni ba. Uni ulit pat syak syau syakayin jong Ismail. พี่หากันนี้ก็ประคัดง้อพี่กันระดังนี้ประคัดนักนี่ก็สันประคัดจงงามันตาเด้กันนี้ก็ลอยก็จงงี้มันตาเดี๋ยวเราบักลาสงขาแต่มันสงขาสุดเขาไว้มันเป็นหุ้นเนี่ยแต่จริงบักลาก็ลองบำละมันเปลี่ยนไปละเดี๋ยวเรามุตตาตลาดนังบุญตั้งแต่ในหากันนี้ก็หากันสันประคัดจงกินนี่กันนี้ก็จลีจงกินตาอิมัดคำนี้เลยคำเพียง Tempat don ka jing pen bed ke basai. Kawai dia ni nomor kat hadu kani kalau nong bagi puli mata empat cumdon kanu ka jing pen bed ke basai buat ke hukum ke basai lain nak tang kita ki baong khelet chata syong khabat kita. พี่ลองกันนี้ก็จริงจังเนี่ยมั้งนี่อิสูมาพี่ละอันระมันเนี่ยพี่อังบ้าอีกุมบ้านามาราบกิมีกิป้าจงอู้กิลักทั้งนี่ก็จริงช่องข้าจงอู้กิไว้ปัดแต่อุเลช่องข้าเนาะหากคุณจงอิสมาเอลบริคุณจงอู้อับราฮัมแต่การลันแต่ก็เบ็ดกินนาชิมนาอับราฮัมอีบเป็นเบ็ดเนาะอีบเป็นหุ่นเนาะฮันนี่ก็ลองเนาะหากบิชาร์จงอีมันแต่ก็ลองเรียนยังจงอีกับมันตากับมันอีมันเนี่ยจะลีกับมันตาก็ลองปลัดเลี้ยมได้นะมาละอยู่บนตั้งแต่ในหากนี้ก็ขนาดนี้ก็ละน้องหากตัวกันเดินไอ้บันยาทั่วอย่างกี่บันสวรรค์อยากจริงดันตั้งจริงบนตั้งอยากกันดันลมกระตา Yang kesadan pada kerja pembet thamai kerja pembet nanti kan. Long hang ni tinggi ni begini kibri kini syongkha ar lai ne. Long kajing bun ki kurim. Bun kurim ah. Ti ya kata tak senang pembet jadian. Long kum kalong hadu menta kapan dan kanu jing pembet. Long kum kalong menta kalong ba uni ulain bu beli ujit. Uyat kum ni. ขบวนกำดันก็จริงข้างเลยกำดันก็จริงข้างมันก็จริงอดงก็จริงอดงบ่มเดมอยู่เปรียวกับตาตังมัน ลองงิมอยู่อีya ka kum kata long ngim pat ya kendo hadu hang ni Henry ya ka jing persyang ban bu bait pada pihak pensyongkha tang ya kata ne tang yuta kata te kala adon kala pa ko sai tiak ฮอยาอิสักรู้นาคิกปรักเฮร์ปราเมรองค์เปาอับราฮัมแต่มันตายาอิสักยาจักรรู้ชิมตงานะlalu nak ni prak her para mer mot nak kinong ki khun ki bahaya jong u paharan te menta la piong da kata kalenti mot kala wan pediang wat uni u isu rah ni ule chatai ka benta chatai kalan ni na kalan jong Abraham ni te yo le si kadai kata ka ba kan se thu khana shadian ngatrai in pediang da kata trai sto nomor ba la da ngawan ra da ni pediang ka ba ong amne am ba babun tengah ni maksudnya babun tengah ni kalau so jerwat apa kesyongkha dan dari dengi wat ya tahu lain pada bobet berfiong pi tempat kan kampan sup yang ini banyak cakap ada. Yang long kumnu ban bu bait iki long yung sam kai. Namar mahadu menta ngim padi iki jerwat hakayeng kasam. Like no stang hakayeng ke jong Abraham. Baka jerwat ke baningkong kolong tahagar kamrau. Kapala kala long kum ka tengah namar ba kasara ka aya Abraham. Tindak layo kun berormut. Kami kajing kami problem umut kajing dan tengah subuh ginong bi arungot kami kajing kajing sam Abraham kami dan la poi hadin dung i dulu asyong khab yang sini kitu la ru i kum kadon kajing kadon kajing hakaba uhab ban
Ikitu ki khun cenderang ki ba yo nak kitura kemun haman penmi no nak iya. Wa khang tu hi katu yang mut tang u isak. Te mentah ni ru i ba kan ni kajing long ngomot long ba kan ni ka problem jong kan ni kajing bun ki kurim. Kala deh kajing ya te ba kampat dah mi kata karukom ke ba wan bu yulan ba baik. Tongin chu on kom ni pastor. Haka jing bun tengah lah ni ke jing dan tengah palat yang kawai am utengah bat ke tengah le bat ki tengah kala bandan ke jing sok makni ke jing la jong on penyedai anda indah haka benta jong generation ka banwan pat jong ki khon ki bumi na kata ka kurim song kurim hukum kata mak mi problem ko bakalong ta bolong hagar pemo hagar hagar bo Ismail Sarah bu Ishak Ketura roh yok minta. Kalau nginum dah nyat seduk sini ki khun. Ndai watang kitu ki kurim para kurim lu. Kinum lah hi kapan ya pediang ibe. Silenter kena. Itu kata kalau ke isu pada sabar kan ni. Tila dah kadi benuan pada kerja pun bet ngasai pet pen lapoi kerja ka badai. Mu. Hakan ni ke episode ke banuan ngin yakhmi. Ke bakatho akar ba. Kapan scam yang i bawat syaitan ro. Masubang orang kam. Wal syaitan ro si toman pen kelam. Tamot kadiban ketik yang i ki bapet yang ni program ba kajing puli kajing pusan kajing wat benia